Kani gadega Pyrthei TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Shibenta jong ka jing bodien haka ba pentrekam ya ka Swachh Bharat Mission ka project banwara ya ka jing kho jing suba hakari India he barok away. Hennen kasngi ka lai poitrek unaitung ka kanhon sipaya da khapot ka Border Security Force Meghalaya Frontier ringkat ka jing trelang bat kinong sosnong jukisnong ba pher hakapot bat ka Bangladesh bat kinong Pyrthei kubor kala palong ya ka jing pengkhoch nong ya ka saudong saukon habon teli ki Jaka hariwar jong ka ni garilom khasi bat jantia khamtam ha ki Jaka batuj ba kinong Nongjngohkai Pyrthei ya ka kanhon ban palong ya ka ni ki jing pengkhoch nong lakhle do Deputy Inspector General ka BSF u UK Nayal kom nodal officer ya ka ni ki jing pengkho ya ka ni kasngi haka balai dan langru do Inspector General jong ka Border Security Force Meghalaya Frontier UL Mohanty IPS lasdang la ka khardap yorong yami hapdeng ka India bat kari Bangladesh lengba ka surak ka badan hapot dauki pada dian kene pat lapan bot yakini ke pengkho sahi ki Jaka baju khamtuat ki Nongjngohkai Pyrthei kom habor hills pada kasnong riwai kasnong ka badan ya ka jiking jiri मैडम थोड़ा सा एक बार इस साइड से लोग From Government of Indian side, we have been tasked to generate this feeling that this is our prime duty to keep the area clean. And inspired by all these things, we started all these things, not only here, in many places. Being a nodal officer of this frontier for this Swachhata Abhiyan, we carried out this thing from that Sundargaon, the cleanest village, because it is not only in India, it is all over Asia. We started this drive from this village, and we'll continue this thing other places also. One of our duty, or you can say task, to generate sense of security among the border population. To maintain this thing, we keep on doing all these kind of activities. This is one of that activities, and we are enjoying very good reputation with border people. And in many cases, they are coming to us. We are organizing various kind of sports, various kind of activities under civil action programs. We are imparting them training for the skill development trainings. We have trained so many young boys in driving and stitching and other things also. So that's why they are very close to us. Hakasnong riwai pat haswa ban palong ke jing pengkho ya ka saudong saukon jong ka ni kasnong lapan barngya suwa ya kinong songsnong ka ni kasnong bat kinong Nongjngohkai Pyrthei da ka bapan I ya ka sap jong ki sau balapan tebet de ki officer jong nat BSF ni ka dog show Jaka. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Hadin kani part lapan buat sedang kejingelang bersipor ha community hall jong kesnong riwai. Ha ke balai dan langru kinong sensar snong jong kani kesnong bat nakiwe di kesnong bamarjan. Hang ni lapan isua ya ke film balingkot sepang ketnan Border Security Force. Bat hadin kani layo ru kejingkren na IG ke BSF UL Mohanty IPS bat nakaliang kinong Pyrthei kubor. Bat hakani jelang asam pusnam ru ya kinong ilam jong kesnong baper ki badan ya kicika juak kai Pyrthei hakani ke Thaiñ riwar. Input ini di dalam memiliki juga biasa sama seperti input ini juga kefokusan sebab akan sebentar juga dari sisi dunia kita riwayat kita ini cakap juga seperti juga malam berapa waktu dibuat juga berapa dengan dua Asia kepada Khring sepuluh di dalam juga seperti Thaiñ. Dengan saya kepada inisiatif juga biasa pakai berapa ini yang menjadikannya bah Kemudian apa yang kita biasa pakai dalam negeri ini dengan termen bahan, kita harus tahu, hanya sekedar dibuat di Indonesia.